Nitũrahotire gũconokia makĩria bilioni 1 tondũ tureka verification nĩ ũndũ wa nyamũ ĩrĩa ĩtagwo KEMS ĩrĩa tũrarunchire o mwana na namba yake ũcio nĩguo twĩkĩte tweka ũguo rĩ tukaiga atiriri ona mabuku no gutugwika nituhanite mabuku makiria 9.9 million tumenye kana ni mama kati mama nigetha rindi wakorwo gitembeza cia kutamuri wa igoti undu wa keri nitukote tugiaka irathi makiria 23800 no mbeca cia thirikari arimu tukandika ngiri 76 niona uria tuthiete wega na turandika ngiri 24 by tukinya mweri wa Januari koguo ri githomo turakirehera mbere uguo mbeca ni nyingi irahuthika tuthio kahora nigetha tukorwo tugiukia na guthomithia ciana citu niguo tweranire. Ningependa na naomba muache watoto wafanye exams kwa sababu they have been properly prepared, na ile grade mtoto atapata ndio yake. Ndio vile tunataka kama serikali, ile grade mtoto atapata tutapangia huyo mtoto kufanya maneno ingine hata kama grade yake ni ya chini. Ikiwa mtoto anatoka form 4 kama amepata grade ya chini ataenda kwa zile tertiary institutions zingine kama TVETs na zingine. So hakuna haja muende kufanyia watoto mabaya ya malpractice kwa sababu mnawaharibia maisha yao.